Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Шигырьләрдә шагыйрь язмышы дигән гыйбарә тулысынча Хәсән Туфан язмышына туры килә. Шагыйрь каршылыклы, фаҗигале тормыш юлы үтә. Шуңа да карамастан, туган халкына, шигъриятенә тугрыклы булып кала, кешелек намусына тап төшерми. Туфан исеме гасырлар чыңы кебек. Анда йолдызларга җиткән югары илаһилык та, гадилек тә, пәйгамбәрләргә хас әүлиялек тә, фәлсәфи ышандыру көче дә бар. Хөрмәтле тамашачылар, бүген сезгә тәкъдим итәсе Хәсән Туфан фильмы нәкъ шул хакта булыр. Сырларны кичте, исән калды, ана телебез булган бу алмаз. Чабаталы чапта юалмады, Татарстанны чапта юалмаз. Хәсән аганың тавышы biraz руслар әйтәбез, глухой дип. Biraz тоныграк тавышлы. Яңгырап тормый. Йодрык белән сөйлидер янчыктыр теге. Тавышына көч бирә. Күпереп торган чәч шулай. Агыла да булыт, агыла. Туган үскән илләр ягына. Тәрәзәне чиртер яңгыр. Нәрсә әйтер туганнарыма? Агыла да булыт, агыла. Хәсән Туфан татар әдәбиятында, татар поэзиясында айрым урын алып тора. Аны беркем белән дә чагыштырып куярга да мөмкин түгел. Татарның шигърияте 3 тыда тора дип сөйлиләр иде элекке заманда. Тукай, Такташ, Туфан. Yani 3 filde 3 kit balığında tara zirşarı diyen şekilde bana bu hakikatke yakın. Tokay şiirlerinden soň Hasan Tufan Taktaş şiirlerini okuy başlayalar yaştaşlar şınlık daimi. Tokaydan soň da şonday güzel şiirler yazıp bulam ekenini dip aptırap kala Tufan. Ondan soň Galiye medresesinde okugan vaqtda onun ustazı Galimcan İbrahimov bola. Kengeşi bilen İbrahimov'un kengeşi bilen o şiir yaza başlay. Kaya şulay aşıgasın gerek. Yolunu tizrek üter için mi? Kileçekke jiter için mi? Algı ne yana küstü be? Kaya şulay aşıgasın gerek. 2 tapqır şairler var, 2 tapqır şairler. Kişinin ömrü bir şair bulurga vəzi etmeymi. Bar aytik anda Taktaş 2 tapqır xalq şairi. Hasan Tufan da 2 tapqır şair, xalq şairi. Türmege xatlı, zindandan soňky. Bir ölüşü bulmasa da birsinde, ikisinde de büyük bulaydı. Bana qaraqsız imanın birinci şiirin, en birinci şiirin. Barabız tapta qaygını paravoz. Sındır tınlıqны tramvay. Kimir havanı propeller. Yalqınlat bulutны turbalar. Bas zavod bizninkün marışına. Qozan gudagın ağzına. Көк yüzü ol baraban. Bir yaşın. Bir barabanla bizninkün barışına. Bana nindi kuvvetli bir şiir. Ol mına 40-cı yıldan 56-cı yılga hatlı Sirginde bula. Sirginde, Sibirde, anda närsegine görmey, nişikine yaşamay. Lakin şolu vaqtda mına men qaysı vaqt oylap qoyam. Resuymul yokmu degендей, mında şol iptaşlar zətirlər degендей. Bir olam var şonday. Agar 40-cı yılını Hasan Tufan'ı Sirginge uzatmasalar, ana soğuş kalacaklar ya. Her yağa gün, bütünce yağa.
Her bir günün ayrım küsü var. Her bir günün ayrım izi var. Kara eyle. Duygançı kara. Her yana gün. Bitençe yana. Ulan Üde'de ol 22 yılda Tatar kaşak balalarını okutkan. Alar Ulan Üde, Burятия yaşa, Kıta yaşa çıkıp gitmekçi bulganlar şiitiliye. Ol tege kulak balaları indi, bay balaları yenesi. Hasan Tufan, alar çıkıp git almaganlar, Hasan Tufan alarını okutup yatkan. Hem sığından haber taratkanlar, Hasan Tufan anda Sovetlarga karşı alıp bargan mekirli kıtırtu. Yani mine şunlarga Hasan Tufan'ı tep gayiplevlerinin birisi buldu. Min felsefe şatırları tegem. Jibin kise ulim bilimnin. Tan kaldı bu dünya. Yüz jibin barı birsi bilindi. 34 yılda ol ant poemasını yazdı. Ant poeması hazırgacha iğrenilip jitmegen lirik felsefi eser o. Anda şul nerse taptılar, yanası Kirov'ni türünü küzde tuta ol, hemmine ol gayipli kişilerini açıp sağladı. Hasan Tufan'ın elbette gımır yollarının bek katlaulu bulgan 17 yıl. Ol bitinde Gırbette 10 yıl türmede otura, ondan sürgünlüğe cibereler. Anda kötü Sibir'de. Hele anarşı, ölüm cezasına hakim ettiler. Bir ay ol ölüm kamerasında oturak, ölüm ketip kaçan çıkıp atarlar iken deyip. Andığı vakitte elbette şairde nindidir evrilişler bulgan, evrilişler kişirgen indi ol. Hem ol evrilişler elbette onun ölümsüz şiirlerine de küçüken. Sin yürgen yollarga bu yılda Mayaya çeşekler getirdi. Seni bit kayttır diye biliyor. Nima da kayttırsın şekilli. Hasan Tufan düşküre türmedi. Ola duranda, ah oluma bir hal buldu. Bulgandır ahırısı dey. Hem ne şul düşkürgen gününü vafat bola idigey. Birden bir oğlu. Ondan soň kıyın küre artistke bola bitinde olay bit. Halk düşmanının katını bit ol. İki bala. Gımır boyu bitinde ol bakıt görmegen. Hali kozağına kaytkaçta şol anın siyen kişisi yok. Ona olay tabi hot dip, kayt dip hotlar keldiler. Yollar yırak idiler. Kayttım. Mana mınsı kabri, mınsı olka var dediler. Bunun için ki seyiklisi Selezgarova üle. Maya tan sayın sandıgaç. Ol sine yoksana benim köv. Beyremde bizimden tabınga. Senin de ilişkin kuyula. Bileviz. Kaytmısın. Olay da. Kaytersen şekilde. Kaytersen şekilde. Mana ol yaşlarını yarataydı, studentlarını. Mana biz eğrilip yerdiğin kişilerine. Ol kelip isenleşeydi, halini bilişeydi, bir yakınlaşıp gitmesek de. Mana şol Rafael Mustafin bir makalesini yazdı. Tufan bilen oralaşıp kalgan studentlar bäxetli yaşlar deyip. Anın mine min şoşu mektepte okuganda indi ana şiirler jiberdim, şiir defteri. Anda ol yeşil kara bilen ana Çetkelegen, anda ende koygan, anda minus bilgisi koygan, özünün yazıp koygan özünün iskermelerin. Ol mine şu yeşil kara bilen çetilgen ol benim şiirler defteri әле de özümde bir saklana, kadırlep saklayayım inanı. Hem elbette iske geçirem. Bizning şirdarak şolay uк studentlar Hasan Tufan'ga tartılıp durdular. Mine hazırki edebiyatının körükli şahsları Rikail Zaydullah, Labib, alar şol Hasan Tufan'ga kileler hastahaneye. Indi 70-80 yıllar yetip kile, ol 80 yılda vafat buldu, 70 yıllar ahırı. Kileler hem Hasan Tufan halavur bulsa da,
больницадан аларны кабул итә. Һәм чөнки ул аларда үзенең дәвамчыларын күрә. Ләбибләрендә дә, РКЗ-да да. Ул хәтта менә шул больницадан чыккач вәгъдә биргән, очрашырга киләм, университетка барыбер килгән. Ул инде күрәсен безнең яшьләр белән, татар халкы белән соңгы очрашуы булгандыр. Шуннан соңыннан ди Зәйдулла яза инде, Хәсән Туфан үзе торып басты ди. Һәм сүзен әйтте ди. Һәм аның шуннан да соңгы очрашуы булган. Һәм җитмәсә ди, шул хәтле ди, моңсу булып китте ди. Анда кызлар барысы да җыелып ди, Казан кичләре дигән соңгы җырлы җырладылар ди. Киң идел ярыннан исән сак җир, юлларга чәчәкләр сибәле, ак булып, саф булып, истә калсын Казанның кадерле кичләре. Хәсән Туфанны күрергә дип Мостай Кәрим килә. Шушы тар гына бүлмәсенә, ул теге Айдинова дигән урамда тора. Ул вакытта Айдинова булмый, әле исеме. Ниндидер башка бер исем була. Хәсән Туфанның нинди тар бүлмәдә шартсыз фатирда яшәп ятканын күрә дә, обкомга Хәсән Туфанны алып бара. Мостай Кәрим инде ул бит инде бөтен дөньяга данлыклы. Аны кабул итмәү мөмкин түгел. Һәм аңа бит әйбәт кенә бүлмә бирәләр. Ике бүлмәле менә безнең белән менә монда нидә күршедәге бүлмә, күршедәге йортта. Мин ул йортта булгаладым. Менә шушылай иттереп, ул әле зинданнан соң да кыйнала. Иҗади кыйнала. Иҗади кыйнала аны партийный газеталарда аның турында шикле мәкаләләр чыга. Исемнәре дә билгеле кешеләрнең бит. Алар хаклы түгел иде, әлбәттә, хаклы түгел иде. Ләкин кыйнау дәвам итте. Шишендіріп, жанны тінтіді де, yazığımını yazmış, yandırdı. Tik inanım mini, Leninçiler, sizge iman isen kaldırdı. Mında bir bölmeli fatırda Hasan ağa өзінің ailesi bile тұрған енді. Нешедер ел. Мен Yazıcılar Soyuzu'nda işli başlağa 8 aydan soң мен şundan fatır verdiler. Şu Hasan ağa Tufan'dan men aşkışını alıp kaldım işin. Hem şunu bir kaşın da özgetmedim. Yazıcılarның ял йорты бар Аккуш көлі бойында. Онда бик күп yazıcılarның ұнықлары, балалары жүгірішіп жүрейді. Оның кісесінде яки конфет болар балалар үшін. Яки кішкенегіне пәк кешік. Пәкі. Керек вақытта карандаш ұшылар үшін, керек вақытта ипи кесер үшін ойыншық деп аталы. Ойыншық болса да еді. Her bir irbalağa peki böyle gide тұрған bola. Ana biz bunda Hasan ağanın yurtının negizinde oturabız. Ana bu taşlar onun negizinden kalgan. Ol yurt bek zor түгел. Аларның бүтүнүсүн йорты bir шамалы эшленген, токтадан курулган, алар инде кыш көне тура турган йортлар булмагандыр, инде жай көне генә турганнардыр.
Züfer ağa сөйләве буенча, аның иң якын досты авылдашы сөйләве буенча, Хәсән Туфанны алып кайта алмыйлар авылына. 20 еллап булган да андай авылына. Әйтеп карыйлар. Ни эшләп кайтмый авылына? Сагынмый микәнни? Хәсән Туфанның сүзе бар. Безнең үй каршында ике кайын үсеп бетерәдер. Шуны күрмәм, шуны кескәннәрдер дип. Кайта алмыйм дип. Зөфәр аға авылга алып кайтаны тәки. Урын кешеләрне таный әле, аның яшьтәшләре дә, хәтта олырак кешеләр дә исән була. Ләкин бер генә кеше дә аңа Хәсән дип эндәшми. Бер генә кеше дә аңа Туфан дип эндәшми. Хәсән Туфан исеме аларга әллә таныш түгел, әллә име башка бер сәбәпләр бар. Мулла кушкан исеме Хәсән Туфанның име. Хисбулла була. Хәсән абыйның тормышын җиңеләйтү дип әйтим мин аны. Аңа кайсыгызның кулы җылы дигән җавап сорауга җавап бирүләре булдымы? Менә шушы хатын-кызларның зур шагыйрьгә мөнәсәбәте турында китабым чыкты. Biz kadın bir yaratarak sözde yok. Demek ki onun sonra muhabbetinde elbette. Ol yaratı şerrege dastanlara layıklı yaratı olur. Bu ezilikli yaratı olur. Eğer size balsa minner başka birer bütenli sivar dik minnen yakşırakını simenlekin minnen tübenli. Mında şul legendar Klara Bulatova, yine şu nega tufanga kanatlar koygan Klara Bulatova. Şuna bağışlanan kitap. Юқсынамын. Әгәр йыллар миңа ағаш йөрәк биреп китмәсә, юқсынырмын, әгәр кешегә хас сыйфатларым корып бетмәсә. Юк, бетмиләр сагыну саргаюлар, алар бездә арта баралар. Чагылышы булып шуның менә йөрәгемнән яшьләр тамалар. Шагыйрьне белер өчен аның шигырьләрен укуына җитми. Аның туган ягына барып, туган ягын карарга кирәк. Мин туган ягын карау, аның туган ягын карауына түгел, мин шунда яшәп алдым ярты ел, һәм шунда Койрыклы йолдыз дигән поэма яздым Хәсән Туфанга багышлап. Күп шагыйрь бит онытыла дөресеңне әйткәндә. Шагыйрь үзе түгел, әлбәттә, иҗаты. Менә Хәсән Туфанны мин кайта-кайта укыйм, чөнки ул аңа лаек. Бүгенгә менә шулар, матур көннәр теләп, сезнең белән мин Эльза Әхмәтҗанова сау булашам. Исән имин булыгыз.